ni witang yana ko paka ga witang tia ko ni wan be ti no gi wan ya I kom gi ento wan to mar gi pinga ruba to kere yela papa ti do wan to me parliament pe oluo witang kitatin abudul lon e ka to wo lo ke gi to pe nyu gi ngwa wan yi gi ngwa mi wan MP gamo ka kwir to ngwa ko pe odog bot papa wa kun wan nwalo kwir wan ra nwalo gi wor luong ko MP bin bor wa do ama ka pe wa be pero ram ka pe do wonu pe de do wonu to a state show permit biname ame abina me ya giki mere ka odok ugi ko ni ngwe ni wan wota bo PNT no cho yu buke ame young generation ni wor ko o tino wa moro ni mara do te bino pan ngo te pan ko di buke no de to peha dit obero ngo peha dit obero ngo anata ni a chalo chia ke team mete organizing gini o wo dipa peha dit obero ngo woro aram kwele ngoni kara me obino ke rubini kakwene ame ngurni lewo me chana mo die wa woki tie koi ikom tubere ame wano ti yeni kada woro na no ta bocho penyo ino ni jo moro dang te kwaro gi dang pe including header don't know we comment but petit link to poverty. What is the issue? People be wrong. So I tell you bear not one make open our ears. My yap we want to like to get them on you. And I'm not going to share. You know, we go. We can rock up a part of a court shooting at the cluster. And Kurwa Tulim can I my dog. Yanangoni my dog to do it, make a ramoya, can't give you blessing, you give me mad, give pedino. It should be a main item of discussion. Yes. Because we have a shared history. Mario, and I'm a Nicadom loco better. Auma Chara, I don't tell you, my word, Ikokawira, my very take out to Canala, very epic and light. Caracobedo, Ayala, Luno, Fangers, where you get door. Auma Chara, very cool and when, and young man. Me got to her. Lang rig beri tu poriche. Yo jie beri tu nyam. Ana me dangi resolution na ba donyo I festival na Ateker na ba beri tieni. Declaring Kunasha be World Heritage Site. Bien jo beri ye, yo me Ateker beri ye. Adom gino kupo kani na hote chira beri ye, lang beri ye. Kere lock da beri ye. Ka beri World Heritage Site. Biru bedo a nyut meteka wani wan bisu yae kan mi ku bere tie ke ba na me ya le lima taw ni no bedo no ju chegu gate hina bedo RBC da no ju chegu gate bela ame mi ka jo amara biru bitu bi yelo wa chung ko de ko ni kan wan wore ni be protected ginara me ti jo ama wore dialogue would come in la boy mate atamno be chaki mai wando witong nota kara shell kita me upio korko bukede atia maro chokere ne yorni ni ukel wadu kara shell amita kopi katwere e word dialogue sorti o mega rion du bet kara shell be kara shell la kwanje tungi be kara shell ka word dialogue Gina de ko pere eno ko kom note ame wana ti jo tu la rio man ko bateni ame go ngor pe ye tieni du de kwa ni wana mi shim jo ma wo dialogue da ma che ja ta lo ayo ke wa long po chi rie bien anta bi group ja ka me wo eto mi no mi la ame tikere tam yiri ko ba rio ka ni beja me tikere ngej
pe ko ya ta be ja tikere ngai ko kwa nyubulu ka bula shela wo to kwa nyubulu do duju kwanja tikere ngai utelle monta mai no ame o ka tu ya rioni o pio ko le be yere pienta mete to mo yo kita shon ame o carro ka do be ngeo me wa me ti ti o pia shon ja eto wi utelle kwanya mi wa duwa nan wo dan kuno eno be do uteko tebe de jo kene ba mi ogo tanua penia po chunya pa mi tanua ka ye mi da kelgi na pat eta me tipi be la abiro gwango yang Andrew a witong me ateko kwerwe gigi mo biro timere lao no mi o ma wi wa ruche mate do no ti o par ko di ngo amero kello wa karachiel a ba na tinini sha ma bino bero pinkan atane no worwa me wa ke de chako bino abiru yengo wiya onu atia maro ya obera yo dokina na ko botikitie isha yineti imi you communication ni iko ne o ko ne wor ti ko pu a chala ngo la wan ge po bini ka pe ti ko dan po bini ye tini ni wan ti kan a chala witong belao ni na wanu ya wor so ti o ya wo ta chalo witong me lao atira le ni na do wanu duogo udu a chalo witong me lao isha do wanu duogo apenyuro wiwa ni nga do ngabino kelo witong me lao kara chiel ginara ko botikiti duok ngech bo jado imalo bora dillo about ministers ni yunge wanu duogo chalo lao timwa be wanu bino duere a chalo witong me lao ado to pe ni ngoa wanu ne ni soroti ngo ko ber kunacha e ka yunge duogo uwo don kwene don e kanacha no wan po me to kop me kod ame tubulao wana me to ka kop me kut do ka wara bi luara chalo witong me lao o kwa yo ka kut ibota bomente we ko wa kut bin mi wa kut o to cha ko nen ngo ame tie yelo wa chala o to do kara gam ama mi wa implementing resolutions abesho ame bi do ya Ateker festival magina ta mi akere ntia ana bero wal risha da witong no shukura duong merasi ka area sario ama oberu nenu yo bera pen edan mo yina jo keno ko bisutia besho na machel sieni delegate ame jo ayero nyo elda sa jo ayero achiang neno niti areas ame ogudu kanu bala me puonyere kope security machine business kere no kene do kwayo jo ama bedo kere kare me kwanyo kori jono nyor be kere neno yeri a chela ngato ne tinge siye akwaho gina eneo ole wo kawo de dialogue me ko pa ma ko puonyere dialogue me ko pa ma ko food security at least me be dana me relevant nya atikere ngej area no monno na machel na mario kere jo ame binu wan binu yer me wot nyututuku galawang ano no yi xame awor ma so giti yocha no tia alobugon kame galawang pien atikere ngech ko metuhu nyo wer atamni ginmer bet kere neno me yero group papa pat ko ma bishela neno ko be wachia yen laati kere kone tu papa pat chele yo beru tule pero mo yero group a chele kunu yer jo ari oto ale ye chele yo beru tule chele yo beru keme chele yo beru ikoshe chele yo beru buddha chele yo beru kiri chele te beru rud nyorudi donc tigena bishel mona na me ngeye amena hairo mamalu me yo gana loro ngeni tuhu mete kwara meti lawo gino enno mona mi yo ka guidance apoyo an poda bedo a witonga chiel kin mena nyen na donga lo etela mete kwar melao a chako binu kan itutumia rio ipiera rio wi adek kami ya neno gigi moga chego e kate tamoni ukechi wakare chiel wer yiri chako kede ko pe Ateker ana bera puony kede bere scientist a wor Ethiopia dok tiena dek
presentations na du ame kono miyo jo e kono kobani te kwaru mirwa te kere te kwarwa ame ya yom tutwal ni kara rusha ti lawe karni wan mir wot ribere kere o mego wa ame warre ya kedgi kara chiel dan wurunu kitame jo atetelo chogero ko kere ni wurunu rushu giri do apot po kar doglo pientungcha wurunu rushu am be giru ko apot po kar doglo ngara ti meeting doglo be part of us from mekan wurunu giru ko do woruncha no wa ti chiel manna ko e Mario Ami to be chairman Karajer Kere honorable member of parliament Ada winyo honorable member Muse Morocco ni ko nuong MPs bin lokerwa ko patikiti chatan nora me pogola pe birukan chatan no pogola pe mirukan eto dan kay nenit ko pepo apogo chagare ni we tonga me permit to not a cartel eruti ma void in cultural center ko ameka iluongu gwa me lokerwa cartel bili logo kerwa kan mane no beru center metekwaro ya tin yom tutwal kai binuti muna manno gwa ku uticha government kere politicians naga tono tela dili kami tu lokeri lao ametero la itekwaro binu loko kerwa kan koyun yatin yo yen ngat yati merekan rommi jo awuki kanyo aduong kire chego tubere ta winyini wela duong tia pino jo doko te wo yi ko jame dusu kadi pi wa ngor no tiyo te way dusu jo ta bino be karachi kire ngo no bina me mir wan wurtin atam ni man kelo wa karachiel hadi chunyi mor no ti kwere ko gonyi we ko wor wa te kru me giwa te winyu ko pikuno te kelo abi konyo wa pacho kan do po yo message bino kere wacha do ti achiel chon ni chon lao ka re ha wor dwar nyogot ye nyuping kita wana woti no lao ni wuni worunu ni ape woruna be do atam ni wunna me kel unu kopi me gamu ni malo inu ngunu kare I worunu bota duong wa mete kwaro temi ye gunu briefing era binu mi tamere dang uni te kel wan te wor kel tamo ko ne mano ana kobo Sapirani, ciao che ne per guardare che tammi, ara ya me yo tamma che me Ateker na, do capi o guardare che megi, inang non ciao ai te colpo, ma no ara tamma ni, one to round worry team, apeo no blessing, go te quaro, wa me la, poi. Onuami to mi yo tamni, choherni kamero koni. Mewe wana wori bajo amea wonyuto tekwa wa acharo lao Miero ke komiti sa papat ame komiti ni danka twere cha tishu ko Achele ye obero komiti Meruhe papat amea uruhere kunono Pieni sha ame dore Kalche kiri sha ame nyututuhu Kalche kiri sha ame miel
anu rukia papat ento kawano ya kana bo committee mora me okero meneno ni oyiho kori Germany terni wana wuoka uyito ba chote wo chem pini na rionyo de e ka te duogo me ario no ame wana wonyu tukuno na toro mi otama ber ni wuot ka che kira muhawa anda achak en no tamu ni ka odiro moro tie ame toro yiko gigi mogo bala goga ame ti portable gigi moga chalo dero ame ti portable gigi mogo tuagi en kori jamino en awaro wo nyutu en awaro wo chate ka cher kere ka pe manano no wara ye ngoro be wori lat e ka mi gigi mere ame do tame ko me ajoni a chalo tida mogre ni lawo winyu duonu una riono one otero Ateker reunion festival achalo retweet one worry kada ntwere bere resolution ni kado wana duoga mewi wa pie unari ono kaino wa wanda potor biro kan donc kwa shwa tieni kitame lao tia winyu duonu unari oni wando ko ni ko MP su kan ja kai tama kongino beten yentie no Canada no ri take inside eto una riono ka uni luo wa foro bino e ka to chako neno ka cheke wota nyen ba for mi wago ni rushu ti lao e de wan ko wur kunu mode lo kerni ko po lao kan wan ina de mo ko ti ko ada do ko ni o ba mi ko ywa tu machine da tu ko uni ngi ni gine mo yere jo yere ye jokan yigi bere yom er kana do lanyo ko er munu pa ko de chani ko pa me ko tie kan yiwa me wot soroti te kwaro awan wuri ye o te kwara chon awadio me du go ari dan kum tiba nyara ko ya amina ibera minna ko ya mal nene wunu adin ya hono nena sie tene na ngurde mono tiga metin mode me karani e piere ne yo ko di piere imado mi ana ko ine o monono yini beru kele jowa ikuna chene kitete kwa no tikede gire shielle ya kele jemu no te yidi ma cheno awuma na butuxe ono yigo ruka mono ma ruka no ba encore a pogo mengutki na me piergi kele mengutchingi ono ti utimere no ma beru tie mete kwa rika choncha mono no ma dugo sura kwani menguti ni mono kele jema ri tie neni a pogo mona pogo ri yiti mono ame pet beroro doko boni wanu wora nyip penga tora dwa ko wachin iyore moro okay eka apogweno kwacha tie chalo wadu kununu unu ngomege wa iteka iroge apopat kirjema ngurege apopat ni no naba wana mi yiheriye edo kwacha tieni wana witong tiuru ke ruhariyo aina de wadu chomcha bere me witanga me okwero dan witanga me okwero popo joga ni pe petit kede me kwa ko ruku monno pera mo jo e kana wuro mo ji yoko we don't touch miru ruki endo toki put pe ke joga ni put po ruku no bono ala kwa ni bono mo me ciel kawaru ruku kitu to ba wuro ji tia be wana kwa ni ami wadan ko kanu mo ci woti ci senna wana wuro nyimni ala kwa ni you are no dear to go bana ne wuro ni tok ka jomo ka wa me pigi tok ramu jo you are bagi put dulu borgi bona dulu ko borgi tur ka na jo ramu ni ye me jemro dulu ko eka ma gi mere ima dun ka sigere duam allo ko shono be no malo kucha wona ko nudom peti ke woni ngadi wona ngadi ye shoka na peti tunu endo anajo le wuri ko hiyo witongi
nenu ko ne mi jo la de ki me krebi we appreciate okwa Ateker mu to endo kano toere mera chini ni mori ele la bi kiden kopi awol macha wan woro bora jonglo bu kucha oburu ka chela ken mi wala ha bongwena bongwen ateli gire koma teli gire mama buri de doga buri ngwen man la de ya mi pere bitti bini oh man beri dunia donc sie atita mo pa ono era kana mi machi to haki mi mo da digu wuni ne wulu bolo chini wani wacha bi o witamni ye no o ku wati gum sha mo gire no waye o witam te jona dio no wa kiri jo ta gino wano biru kan ya wa biru kan pika wushalo ta disi ga shela bala wanu witango yom wanu bi degu yang wen witango yom nang polo la du wano ya mo kichi chok tutumia rio tutumia chele wie o ya wono Israel tabini beru ne Ethiopia Abyssinia to bini Kenya to kan edo gina perotek borra ama kwano history Lango mi utunu kan daran uroko kaya tikan dangi uri kama oberu kwere wazadi mgari yama tega mokan oberi woro tek chun kiri kitabe jabini kiken Maria koman abulu jana koman mi uri history ber ngotimre Kampala kere kien ko bango mi ko ni woni bitel choharman kere tel delegation ba wo wonu wi to mbiro ye woni marber le wi porwa ami government kere president ta mano pien wanu wi tong to nyurdo o ye wonu ka peru ye wonu marber le wi da kan wo ye pe pien ka do tu cha me wan miro wota charo lao ono men ngara tel wa wiwa beda tel wa mete kwar me lai kom a chalo wore mara kele jogi delegations gi wanda nga manono donc man yen wan to tiu gina limbi ro tiu donc ana kwa ya mane abdul e ko me chela peretek ewe abdul la peponi tama jo awu nyumir wata merike ken e ko chela peretek ginu kena matero kono bero kope dialogue yo por kop eta kwa yu ka wana wot kono me por kop alego ba ni mi wa wonu ria ho meneno kitaba por ke ko te kel pale ka ken ka woro por kop me ber ke langa me don Ethiopia ati Kenya ati Tanzania ati South Sudan te ber ke daber eto wani kan po nguto tela no gina war ko re competier don't want to ye wuru ni wanu we talk take the ball dihi masha wanu to ko yu kanu e marali yin ye company of joani in the better kan ni we talk to yakok ni un member of parliament wore beru kushe you don't tell when kan ya kai ken gi wurilingiti motel widal wera bino kan wuni beru tela mo yeru ro mamalo wurti wuri kere capacity mel bongo chohere wuti kere chene mel bongo jone kere jo kene bekere gipin wuti kere kare mel bongo chene kere kando kene bekere langu pin me por kop ere wut petitim ere me jot yako wun ye woni kai iti politics joni ti alwen kane lwen ti okur wuti beru no mod ye akob kere wora tina ni man petia be do kay dok ko mo ko no yir ko por dok dok bo joni ma bere member me parliament mela ni ko ti ko wa mo wan biro tim o me gna gino kana me ko be polpe ana hate ko bo da ko bo ti kan ni ti gina chele kana ye toye te ko na mela ti jo mo ti bero bora o dura na gunde ko kan ngagi ana ye to pi te ko na mela ye gino mia bero la da mia bero du pi te kwarona ni na do ko te kwarona me la petie peron bertie ento o mia mar te kwarona ka kwana history ametia bale chavani obre kope woro adun kom e mate yiti kanu
ana kelu ko na boriwu ni ticha tie yelwa amen ni ti chohra di tame wano tuwi dangan peri ko kena awi ara di sise tikan ata moni ka wano du kite wano bindu kele team endo medo ka nam abera tie ko le members me parliament ame tingi no pe kan eno ara di sise no kele no tikan inera so ara ye lo mo chohra de pien unera no ginatie tie o me no beru do pe pien por la cara jamba me tie pol ame wano beru nena ame okata kare so manu enoru wani ko wachalo members me parliament me wuni ko wani year meter dun with parliament utamuni pedo miro nena it is a high time we came accountable to pay so that we discuss these issues and solve them once and for all. One the only to direction. Omi to kana me wando kwa nyulao teketie. Pede omi to dokchien. Omi to woranyi. Do ara ye chalo won ko me la parliamentary group ni chongere no atiye. Donc le hunu pirwa le gwa hunu gum ya ngani un jo mete kwa kai ni ko ni ku beri koma da beri koma ka ko ni beri koma budu da nga be ko te parwa no mela beru ni amandoro donc le gwa hunu gum le gwa hunu winyo ka wa planning mero group meeting okene yonge Ateker reunion festival so tamuni man binu tiye ba binu tan waye ya yoma tek beru ginoro wera menera ko de maporo kere kes ayoro ya yom ne oba peo binu kwanye why direction igina mo kero wakan ya chakke mere andina ko ni wan duche moti kanni amo bero lao duong lawa dangin mio wan binu kane do ana mi ko yuni ka woti yu bere wunu amiti wi pe win o reflecting wunu iginna me duong lo president me Uganda emphasizing ni wor wasuroti wan pe wot ka ijem onyoi neno ole yotam amar kama wana leo kane ni wan bin lo kare tiel kedo megewa ame ya lo otoko bani gope kuodo kame ja kane wuni bin do kere daone o wendo gik mi du bien wan bin jadi man mi ko min iname dialogue ame wan bin wode ye olo kare tiel kedo megewa itecho olo kedo megewa kakwa ulo kare kere jo amoya Ethiopia Kenya Southern Sudan kere Tanzania gina pile teka president ko dan dohe oberni ka wor kunu mele yotam olo to maka woti we yab chu pijama me wante mo guru gino kere president emphasizing ame wan mi wor timu ober ko me puonyere wan wa ka do ti identify inu ngoni otino wa kana la kan opportunities o kana ti Ethiopia ayawo kwan kwene ilo Ethiopia ayawo kwan Kenya ayawo kwan Tanzania bien wa do ngeye ni ya kara di ara jeno so ana mi puyu Don't come a very clear for the sun. Come in here for a huge hour. So, hello, company, man ni do bedere ame focus wa. Ina kela ni do meru wa keno kobo, o company, eni jo haru wani open ne. Pe mo tie ka kwene.
Otot temite hawa mete mogamongo pe hawa ni ya binu bere yom gao duo kara kel kera gam igore wa me binu bere tie sorotini proposal bere tie kan ame atawni obero kinabe dana chela witawa chelo bere tie kucho ko ni ini na be wanu wono soroti apot po ya kan yo ame binu kan bin bet kara chel jo kom te chelo Lango moro ka joro rete mongo ya memi yo wota be enda kwa ni pi coordination bile karo kene ko to hara bera man ko ro ye o bet kara chel ke group por me WhatsApp ame ro coordinating memi yo ngai ka ginora jin tie tu no bojo ichawa ku kom atawni man secretary atameti kan binu tiye ginu kena eno kwao ama atawni pirate o ko ni obet ke evaluation meeting iyo ngesoroti newe odukien obino nenne ikaro ya odugo kitama woro kede alo no be komwa iya do duga raja karo kitama temo ame atawni obero kina pete do wan bino nenne ni evaluation meeting otemo obera tie enda pirate kere ara metro nika uni do passion nera ko bine ini do ke kanna be bera witong ibinu kanna bera witong ame budeni di group balao ame wijuma kopi di group balao ame wijuma kopi dong dahe ibet kiri joni gina pira te kalo obero ni kuj pede tie kwere washu gina pira te kalo obero ni utute uno kara chel we don wa bire chel we opportunities abino pilao bin pingo lao ka biro kan le wi ma hawaye unte muni te hawa me we kwana operu unu ame jo petero wa study tour boti oken yo kena bin kwene itua borwa kanne gina bera meti borwa ite kwarwa ajalo balao dele mando ata amni oba yeru mi ugum do kupacha be kadu kupacha be omete uni kube meneno ni oteme te hawa dushu lao be kara kel lao be kere mara we be la tek ame yam jo borja oba mi ugum de mando me hoya maro weru we bar me ko Uganda
you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.